Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay phi baro gini gilong ki khubor bamta kasni. DC ke East Jaintia Hills District wa Abilash Baranwal ulalum kajingyalang ya Kameghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA ha conference hall ha DC office cleariat min ha ka afnutrik ujemmang. Ha ketika jingyalang ladon ki try kharkhana ko USP ke East Jaintia bad ki ADC ka kongje kharpuri bad uba Peter Pasa. Ha kejingyalang kalongga shai bagi try jungki ko factory ha ki than Jaintia bad ki MCTODA ki layatai ya kador kemur ban kentiu ya kador baikin. La ban kedo hangne bak MCTODA kelas dang ya kejingya ki jungki naduk ka khandai trik ujemang arhajar arpsan hamau ring keneng ban omsha ya baro ki trok bakin kit kuk na kathan Jaintia. Habakran syakilat pathai kubor hadin kejingyalang watla kalong kejingyatan bat pen i kejing e jengki bat udisi ulayale ban penbet ya kejing e bat shim karai ban yabiang ba ya kador la pen kiutang khendian na kalyang ki try kharkhana ki don ban ongkum ni kat bahan na kalyang ki nong yalam MCTODA ba Mos Calendar Marngar President ke MCTODA ulo ong hooj kaladon kejinyatan telai henry Lashim banya menjurlang. Mentang sengi kedeka sen kebalai mo bangi ya kendo lembaga jingkot jong SARDC baru SP nupo East Jaintia Hills. Jisa kador kebakit nengkong kat ar hadu kat saung ya ga range. Baro sini po East Jaintia baru West Jaintia. Tena ka kat ar hadu kat saung ila penkiu saka kat saung hadu kat driu. Ndre mene ba layatan telai pelat. Tengirung ila ya berkat to ada kumnu mlele to ngini ya persang swa ngiru nakaliang jungi ila ya penkiu nadu kat saung hadu kat nyau ka range. Te ngai kuble ki Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association bat ka Jaintia East Jaintia Hill Truck Owner and Transporter Association bat kumjuru ka Jaintia Hill Truck Owner Association ba kila ya menjur ya keniga dor ka bangila ya bu mot mata kila ya sub ya sang banya kamai kaji dan strike em nakaliang jungi le kamdon hira kum kata ka jing ya sneu le nega eke hendrai kensan ka sumi keniga dispute nakaliang jong ki tem lele ngiru kide ki breu jongi hi ngi nakaliang jong ngiru ngi manjur ban ya trailang te kumta mdan hira ka ek ka jing sneu lene kamde ka kam personal ru andre ngi persang katnu bangila ban ai kum bangila ya kular hangne bat ngai scam ban nakaliang jong kiru kimde shu ban don kum kata ka ek jing sneu lene bakini ya strike lene bakini ya bat ki kali jongi kayo hi barabor ba lada pipet hangnu ka jaka lene ki ek ki jai maru kadon bet ka bakiu ka bahir kam judan ra ka fix rate lene ka fix market te nakaliang jong ki nang kong ki kwa fix andre mangi ngim la ban ai fix na ta daw ngila ai ki ka range na du khat saw hadu khat nyo lada ka yo ka kiu te ngini ya kiu sakta ka khat nyo yo le sing dang kiu palat ya kataru lada ka hiar nga karpat di kiru bakini suthu lem ban ya pen hiar gan ke ai karai ke bo mi pat nakaliang jong DC ba nakaliang jong DC actually ngi ai kuble umo ba nakaliang jong try ban convince yangi baro arseng ba ngini ya bet hakanu ka common platform khnang ba kanami kanu ka jingbat kali lene kalong ka jingdu nong ganyo bopli ki try kali ru bat yangi ki nong penya ka karkhana ru khamta mi bopli ki driver ki im jak po tang da tu nakaliang jong DC bat SP ki kwa ban pensuk ba kanam don kum kanu kum kata namar maki ki de ki head jong ka district ki don ka jingba khli ka ba khrau ba ununu nong song umde ban sitom te nakaliang jong ki kila convince ki ngila ya poi ha ka common platform ba ngila ya bet ya kata kai fin ong pat kinekrum traiko ya ni ya kini driver la se atau yo kadan biang kanu ka jing bom biang mombit ai habut atau kunu nyale em ta kan ba ngi nakaliang jong ngin persang bet ban stick ya ka e ka bangila kren bat nakaliang jong ki ru nga karpa ki ba sobha banam ya bo than ya ki e ka barit barya namar ba ladang ya bo e ka barit barya ngi nam ya por se te ngi nakaliang jong katahi bangin ya persang kat bala bangin ya penhun gan ya lade bat ya kiru ngiru nginam la ban le business da ka badu nong ladangi du nong tingi hap khang ladangi khang gamut ka jing du nong ye kinong tre jungi hang teru yo le si gi suthu bakla batangi de khar suda ginong tre jungi ngathrai nabaro gi kok plan hapo East Jaintia gi de gi babun e gi nong tre gi de gi local people then jong East Jaintia coke manufacturer association Bangladesh nong nang ni na clear Delwir swear ba itu pula tu kai karai ke bo mi ani gaji lang jong DC bat mu ki try nanya trok ba ki driver
kalong kani karai mene bah ka jinge dei bat kador te hoi I ai kublei ya ki office beron brom jong DC bat nabaro ki east bat west jantia west jantia east khasi bat ribhoi ba kilayawan ban ya shong meeting ban ya sol out ya ka problem ha jinge dei bat kador te ngidap de dokumen ka bakrau ba ka office beron brom jong is DC is jantia bat SP is jantia ila la ban panwandur na ka bangi juyo khatlai spa hadu khatsau mentang ila yo pat khatsau hadu khan ngiu handre pat kawai ka bangim pat syai kawai bangim pat syai hadu menta ba na bangi haban lot bat na bakin ayengi ya kata khan ngiu spa bat hakabade bat ki kali ki ba nriu tayaro nriu syakaro ngim pat tip te kadang don apa dengan jinge keren te klempep ngin sa yeshong la syai bat ngin ye keren ho ye mentahi ngi da burom ya ke administration baro kamtam jong ke is jantia ngi hape burom markiliang ya kata te ngila wing ya ka strike nadu menta ke klimat bat hadu ba nginda dep ya ke jinge keren bat ki we ki absen jongi damar hang ne ngi kumbangi ong yepi bangi don hadu lai telik association nadu ki jantia hill stroke honor association bat nadu ka jantia hill stroke honor association bat KMC Toda Pasal kadang ke jinge keren kelang ke jong kibat buat try ko bat hoi kumba ngila dep long ka meeting menta na kaliang KMC Toda la syai ba ki nongkit kam jong ka jantia unit jong KMC Toda kinle ya kendu ya kini ki association kiba yadon kiba itre lang but hadin kata pat kin select ban ya kendu ya kini ki try cook ban ya keren syai ba na ki ayengi kata khat sauspa manadu nang no pat kin ayengi kata khat nyospa but hatu ki khat ar tayar ne ki khan riu tayar ne kin riu tayar ki yo ne em ban lot namar ba hoi ke jikran meni kladon ka jing pensiau handre kampat de ka agenda meni kadon ka jing pensiau meni na kaliang presiden jong ka kuk ulong ba ngi kinriu tayar nginom sya bakin lot handre UDC bedon burom bat SP bedon burom kila ong tong ini pen chwa ya kador kenapa kador ka belong bakulmar dan nak kata daw ia pen meni haji de bat kador bat nalor ba ngila sedang ya ke meeting sau citing takamot kelap kut ke meeting hadu prabeji menmit takamot ngimyo asuban ya keren bat kita kisyaka ba kita ngin riu tayar ne na ngin lot ne nangno ngin lot namar ki kuk pitip ba kimdon si jaka kidon chatte umthe kidon chadu simen kidon chadu umtara kidon bat chadu wes kidon kumta kamut gidang don kam ban syong ban ye keren ya kene handrai na kaliang ke bor district ila keren syai ba nadu menta kasni pila ban ye keren direct bat ki try cook hoi pe ha ke meeting hi ke general meeting ngidon ki member hadu nriu nyospa te klempep ya kata ngan keren da kabasyai hoi ha ke meeting hi don ubatre lene don bokongu don bomkongu haji de berkata handrai ngesim da ke majority kamut kabun hi ke majority ki boong to nginya wing chwa ya ka strike baro ba kumba kila corporate bat ngi ha ka jingi de bat kador khat sau hadu khan ngeu bat ngi de karpat ro yaki bakin ombu kata ka jing ngeu ya kini kin ru chaka namar ngi tips kam ba na kaliang government na lane na kaliang transport department ro kampat syam lakhang ya kita kin riu chaka bakin lot ha kene ka state badon burom ke jongi da kumta ngi appeal seki bakin siau tu lem ya kene namar ba ngiti biro ba hoi adu mentaro dang don hi ki riu chaka ki bakit na te na ka kuk jongki da bakin siau tu lem ya kata bat lempep kin ngin poi saka jingi keren kata ka de jingi bar ka jingkermen ka jongi ka MC Toda kata kalong
kumne namar ba mening ala ong yepi ba meeting ila sedang nado saw beje kala ko nado pra beje de balai ngidang weng ya ka strike ba sipor balai ngi weng ya ka strike ba sipor namar ngidon kam ban penbej ban sold out ya kini baro khoj but bengin yo ya kita ijing tho na kaliang ka administration ne na kaliang ka cook nengin ya kendu biang sajisen para migi association but hangta in point no chaka conclusion